O Tamua, alau Samoa Entertainment TV mai pia, usi mai alau whaafonga. Ua tau awinai nei il whamsinonga tau sanga al sui tau wau whale alupo le fionga puyono te Nina Crichton. Whaasanga ia ngā waa, e tau waai leisi fo i tamali i o le tu malo. I le palo tala i titi o le salusfulu no November, le fionga tu i tonga manaia pe Nina le avai. O le sunga puyono, sa talo sanga fo i whaasanga i le tamaita ina manu malo mai le nofoa, o lona i tu malo i le palo tatele le ia Aprila soiba. Le fionga leo tati ma le avai. Peitai na ia mori tu leo tatima, i le whaamsinonga i tua inga o whainga whaala tua. Ma toi whaamawai ai leo tā mai le nofoa lona i tu malo le pāle mene, sa manu malo ai. Ua afu ai, ona toi whaia le palo tala i titia whale alupo, mai wala awai tata ngā puyono i le whaamsinonga mawalunga, i le asu whareile nei. E tolu tangata lena au mai whaatasi e leo mala au whaasaina marijuana, o se taunuunga o le lanto o se whainga le tai au le stofi nei, na uso tuai i le itu i se sifo le motu nei o polu. I se whaatalanoanga le talo whawhamo o marsui kumsina le fionga le atau a whamsanga Samuelu. Na ia ta uai o le se whainga leo o se vaenga lava o ngā ruenga maasani le tanga ruenga. Lea na uso tuai i ngā utau sa te puala ma whale atiu. E le wā o le 5 se lau i le 6 se lau la au umiu whaatuanga na maua e leo e tasi lava le taui na amoane o le sele-selenga o le nei aso. Peitai, sao nole ataua e le whaatu salia le tele o la au le na maua maisa vai i le aso lulu nei. O tawhia nei lalo wa inga leo ia pia tinai to tasi mali e to lua le na taina i whaatasi mai mamali wana e leo. O lo taumate pea ma le 5 fesetupe maua mai ia la au ua maua. O le mapuna ane le lata i le lua afe la au marijuana na whaafai le mai le fia masina i vaenga o ngā tutonu i mātua le motele i savai. O se ati na e sana o nuu o upolu o lo o la wiloa i le ola le le iai o le la au whaasaina peitai. O taua mai tutonu e ola le le telefo i le la au le nei lau whanua ngawa. Pei o le vautele lea o lo o whaatoa e ainga mo whaatoanga e au fiai to ngā tapaa ma manga. O le fio anga leo samalai unu, lawi loa lava le tapaa o ona le leitele mai savai, hei tai. O le taimi mua lea, wati ai leo se whaato anga marijuana sili ona te lei savai, ma tu matila mai ei le fio anga o samalai unu. O le isi lea nu o le tu malo, o le fio anga le sui pāle mia, ai o le minista o la fonga matupe maua Samoa, le fio anga tuala Josefa Bonifacio. Sa tau mawhai te silingia, pe ua whaia iai se whaai unga lona nuu, ia li e toa lua o molia leo i whaato anga o marijuana peitai ele i maua atu iai i telefoni. Ele atoa se lau o leo o ngā lunu ai nei savai. Peitai ele i whaingata se whiutana inga i le vā wha leo ma le pule ngā matai o le nuu mo le ngā luenga sa whaatino. O le tele o la au o māua lulunga mafunga mo le mawina mai le whai le lei la roto ngā la au e au fie le tonu lea nāti umane leo i le asolulo le vai nei. Taimi nei, ele o sa ilia ni atoa tangata e malanga i le vāo motu, ma fesilingia ai le awala o lo au mai ai lea o loa i upolu, ma salomi ai le whaao ngāv so ta inga i le sami e vāo a inga lava lātou. O wha ngā solo ai whatalanoanga o toi fuata ina tu la whono sa mua mai a fio angai tua. O au lotu wha la poptonga ai o nuu tu taulanga, ma le lautele, lea o lo ngā solo ane il maotol to a salamasi nei songi. Ai o lo tupu pēr lava soli ngā tu la whono i le au maripō, o asa umalava. Pei koi ona mōli mawina ai i le neiva i aso, i le loto au le to manga moe popua ngā tia, le Samoa Victim Support Group i tuana i mātou. Ina ofa mawina le tasfoi o teine talavou sulfātou sanga wa maitanga e afua, ini awala wha asoli tu la whono, po o sa wanga ia, ua apa mai ei nei malo au whaata se whaatupe awala e fō i ai Samoa, peitai. O le teine lea ua afia na whaafeilo i whaapitoa le silia i le 5 se fulu isi whanau la iti, ua avea le Campus of Hope i tuana i mato mō lato ainga. Ma ofu atu iai la ngona o le saunga le mū, ma le loto tele, i le whaopoponga fōu o lo lato whale, ma whaaso atu iai o le nofuanga lea le Campus of Hope. E le se tusi 5 tautu wai, mani whaopunga māta ngai mawai. Sao noi le fionga le Pristene o le Samoa Victim, le fionga Sili Niu Lina Chang. Whaaftaia, ia sui a wai o le to manga i nuu i tua,
o a onga mai kalesia o lo sosoan tele i le ngaluenga fai whaatasi o le whaamuta o sāwanga i whanau matamaitai. Ua sifuluona tausanga tano na whaavae mai le tō manga mo e popua ngātia e ese mai isi whaalapo tonga lena mua atu i luma mo le aunga lava le aitasi o le la veai i whanau matinasa waina. I le mta upula le aitasi, wa ato ai i le vai aso le nei le masina talun a mata fausia, se ta iala e whaatulanga ai por kalame o ngā ruenga pui ai tina mata maita i o tātu tunu mai sāwanga ese, mo leisi se fulu tausanga o lumanai. Sāno alo i ai le fionga le minstau tina mata maita i, fionga leota la mustelesio, o sāwanga o le toatunga wa levo na tupu masa tau ave mai foi, e whai ngā malo o mamae tau mwhainga e whaiti ti ai sāwanga ese. Sao noa leo tra lipoto so enga na whai alto sanga i luafe, na ilo ai e whāsulono pasene o tina amta maitai, sa waina i tutono ainga. Pe ta ilesi so enga luafe sulfitu, e ono se fulu pasene le tulanga si itia, o sa wanga i tina amta maitai Samoa. Luafe sulvano lipti ai el ofisa o sulfa inga, o le valu sulfitu pasene o tina sa whaatalanoa, na afia i sa wanga o le whaamatau, ai valu sulono pasene na afia i sa wanga patino, ma le iwa te si ma le 5% o tinana whaatalanoa, sa afia i whainga ainga whaamalosi, o se tangata lawai ainga iai. Na tawal minsta o tinamta maitai, e fio ngā leota, a whaatupe ngā ruenga le sa tau mawhai mai ai, e whaititi ai sa wanga i Samoa, i le vao le iwa valu, i le se lau tolu sfulua miliona tala al tau sanga, po le ono te si malfitu pasene, o le tau atoa te mau ainga o Samoa, o se tau mau ai, ai o loa ngā i pe ilunga le tūlanga tū ngā o lea wha le tonu pio nei saunoa. Ai o le ato e tau mawhai le malo e wha te le vave ngā ruenga ua fua ia wha aititia ma wha amuta nei sa wanga i tinam tamaitai. I lalo o taitainga ale mta ngā ruenga o tinam tamaitai ma wha paanga malo au wha tasilan por kalami o le Spotlight Initiative o le wha maite ia malama. Ua tawhia i lalo wa inga leo ni ali isto o lua samalai ulu sawa i tolu 5 ma le lua tolu tau sanga le mātua. O tua ia i la ua i le wha anga o maliwana lea na whawhai ane leo i le nuu lava lea i le aso lulo le vai aso nei. I wha mau ngā leo e awhe se lau 5 sfulua la o maliwana le na maua maa upenga i tolu na maua i whanua sa whai ai anga. I le tu lau whamtalanga leo o tala no ai le molia fa soli tu la fono to lua le umi o fala au fa sa male fa to anga ina o fala au fa sa ina ua fa ta ya il tanga rengo leo fa le pui le nga renga fa fa tasi male tu no le li potiane le o ye to ngo nga o yo ingo fa soli tu la fono ilim tanga renga mo se sa mo sa nga le mu male fi le mu tala la tamai o le tuinga o le COVID Samoa o le tolu aso taluai. Na whaamawina ai leo atu i le selau suli mawhe, valu selau ma le fitu tangata mātutua, o whai o la toltui mua. Ma le valu suli mawhe selau wha sulu iwa, o uma o na whaitu i tailua. Tusa leo no iwa pasene o tangata i tau o na whai o la toltui. Ai i whanawa o ngar sulu al sufitu tau sanga le mātua, mai le tusa le tolu sulu wafe te tau o na tui, e o mai i le aso valo Novema. Ua lua suta siafe ma le ono sfulu ua uma na whaitu i o le Pfizer. Ai, o lo wha pea whautua ngā tai o le komiti mo whaalawelawe whaafosei po le New York. Ia whaia tui pui o le COVID, ai iaia a inga i mātua ma whanau. Ele o whaia fo ini o lato tui, mai le ai fo isa wha maaro singa al whaaltu la whono, o whaia le malo whaasanga i tangata ele o whaia ni tui. Lau Samoa Entertainment TV, mai e pia, toi whei loai. Ele aso atai au, ele alofa o le atua, pasoi fwaya.